mbwira umuryango ndababwira ko ngiye, ababashije baramperekeza ngera ruguru nurira imodoka ya ribu baranjyana. Ngezeyo niho nahuriye n'uyu muyobozi wa ribu i Nyanza. Banjyana ahantu muri ofisi, mbwirwa yuko hari ibyo ndi busabwe kwemera nkanabisinyira. Bijyanye n'iki? Nasabwaga kwemera yuko hari umwe mu bakozi ba ribu i Nyanza ngo tujya dukorana ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Bambwira yuko mfite idosiye inkatiye imyaka 3. Ni nabwo icyo gihe nayimenyeshejwe. Iyi turiho. Okay. Nari nsanzwe ntayizi. Ndasomerwa mbwirwa ibiyirimo. Bamaze kubona yuko ibyo ndi kubabwira nta proof bafite iri buze kunshinja ibyo byaha, kandi maze kubahakanira yuko ntari buze kwemera kuroha umuntu mu ruzi. Yego. Ansezeranya yuko ibyo bintu nintabikora no kuhaburira ubuzima nabubura. Ari ide ninde mwavuganaga? Navuganaga n'umuyobozi wa ribu. Bankangishije gupfa babonye ntabyemera, bafata grafeze niba uyizi, biba ngombwa ndakuramo inkweto nkwereke, bakajya bajomba mo hano mu ntangiriro z'inzara z'ibirenge. Barambabaza, bankubita inkonji. Donc ikirego cyatanzwe mbere y'uko icyaha. Niyo nasoreza. Nizere ko na Minisitiri w'Ubutabera ari buze kukireba, abarimu b'amategeko bakirebe, abanyeshuri biga amategeko bakirebe, abavoka bakirebe, abahesha b'inkiko bakirebe, abantu bose abagenza cyane n'abashinja cyaha bakirebe, batubwire ngo bakunzi ba KOP twongeye kubasuhuza tubifuriza ishya n'ihirwe muri uku kwezi kwa 8, tubifuriza umuganura mwiza. Umuganura mwiza ni umuganura wajyanye n'umuryango wawe mukagenda mukicara haruguru yo mwizindura hafi ya Azamu muri La Vista, aho bita kwa Sostene, La Vista Kigali. Abantu nizere ko buri wese aragerageza kuganuza bavandimwe, inshuti n'abatishoboye mu bibuke, abafite ikibazo mu bibuke kuri uyu munsi w'umuganura. Ndikaragera Jean Baptiste Omar, nkuko bisanzwe iteka narabashimye cyane. Ibyumweru birenga 3 tutabonana, aho nziye mwari munyotewe cyane kumva ibiganiro birimo inyigisho, abari kubishima ndimo ndabumva. Uyu munsi rero tugiye bazana inkuru idasanzwe yakasa mutwe. Ubushize nababwiye ko hari umwana nabonye mu kiganiro kwa Gerard avuga ko mukuru we afungiye icyaha cye. Iki ni ikiganiro kireba abantu cyane cyane abanyamategeko n'abakoresha inkiko twese mu mategeko. Ese birashoboka ko umuntu ashobora kwemera icyaha cy'undi bikageraho agifungirwa agakatirwa 25? Abashinzwe iperereza, abashinzwe byose bikagenda bifata wa wundi. Ibyo nibyo nkomeza kubaza na Maître Katabogama, nawe narabimubajije, ariko nabandi ngomba tuzagenda tubyigaho. Ese bigenda bite, haba habaye iki kugira ngo umuntu yemere icyaha kitari icye birangire bikunze akatirwa 25? Kugeza ubu kuri no saha umwana umutoya nyiri gukora icyaha niwe uriro muri Romora avuga ati mukuru wanjye afungiye ibyaha byanjye, ariko simbona nuko musura, simbona uko mujyanira. Ese bigenda bite? Ese mu mategeko biteganyijwe bite? Nyiri icyaha amaze kuboneka, ese bisaba ko buranishwa bushyashya? Ese we ashatse gufungwa igice gisigaye cy'imyaka byakunda byaje? Ese byasubirishwa mu rubanza? Ubwo ndimo ndabwira abato mu Murisa na Basezirahiga n'abandi banyamategeko bari hano, ndabazi ko muri benshi, ariko ibiyo bigenze gutya bigenda bite? Niba bidahari, niba nta mategeko ahari, niba nta procedure biteganya, hakorwa iki? Ese nuguca mu nteko? Ese nukureba irindi tegeko? Nanjye simbizi, sinzi amategeko, ariko biratangaje cyane. Kubw'iyo mpamvu iburyo bwanjye hari umuntu ndavuga ngo ikira ni imfungwa yigenza, ni imfungwa iri gutembera. Uyu muntu arakatiye, ariko akatiye ku maherere
ubushinjacyaha narabibabwiye, uyu niwe nababwiraga wahimbiwe ibyaha, urubanza rukaba ari iwawa, n'itariki bavuga ko yakozeho icyaha yari iwawa, ibyangombwa turabifite turaza kubireba tubisubiremo, hanyuma aho atangiye gusubira atanga nawe ikirego kugira ngo urubanza rusubirishwemo agaragaze ko atarahari n'ibyangombwa byose bihari, ariko ubu nyine arihishahisha, niyo mpamvu mubona atashatse kwigaragaza. Araza gutangira twibwira, yaratwitabaje arampamagara mushakira umwanya, avuye mu karere ka Nyanza, araza ubu yicaye ahangaha, ningira amahirwe arahava amahoro atahe yongera asubire mu bwihisho bwe. Ariko nanone abanyamategeko nacyo mwongere mu kitwigire, ese umuntu uko yamaze gukatirwa imyaka 3 kandi bikaba bigaragara ko itariki bavuga ko yakozeho icyaha atarahari, none bakaba yaramaze gufunguza fayiro yuko babisubiramo, muri icyo gihe ubu kwa kundi bavuga ngo kuri kashe muruza ngo wamubona mufate, kandi yaramaze gutanga ikirego cyo kujya bisubirwemo, ntabwo yakwidegembya kugeza icyo kirego kisuzumwe byamuhama bakabona kumufata, bitamuhama akaguma mu buzima busanzwe. Ibyo nibyo tugiye kuganira muri kano kanya. Araza gutangira atwibwira, tubahaye ikaze kuri KOP Ngabonziza Denis. Murakoze. Nkuko bamaze kubibabwira, amazina yanjye nitwa Ngabonziza Denis, nkaba naje hano mu rwego rwo kusaba yuko nahabwa ubutabera kubw'akarengane nagiye nkorerwa, kandi nkagakorerwa n'uwitwa umuyobozi wakabaye ari undenganura uhagarariye RIB ku rwego rw'akarere ka Nyanza. Byagenze biti kuki ubona ko ari we wabiteye? Hano mfite impapuro ziriho amatariki yagiye ahindagurwa, uraza kubidufasha. Hano mfite igipapuro cya Iwawa, ndaza kukibasomera kigaragaza amatariki wari uri Iwawa. Hano mfite akarengane wakorewe, yego iyi niba ari wanditse. Hano mfite urubanza nimero RP 0053 akarongo kaberamye 2023 TB BCA, ubwo nukuvuga Busasamana. Urukiko rw'ibanze rwa Busasamana ruri ku cyicaro cyarwo i Busasamana ruhaburanishije imanza z'inshinjabyaha, ruhakirije mu ruhame ku rwego rwa mbere urubanza RP iriya mu buryo bukurikira. Ushinjwa Ngabonziza Denis icyaha ashinjwa gusenya inyubako ku bushake utari nyirayo, giteganywa kandi kikahanishwa ingingo y'180. Hanyuma imiterere y'urubanza, ubushinjacyaha buvuga ko ku itariki 21 z'ukwa gatandatu 2023 uregwa yagiye kwa Nibagwire Chantal aho atuye ku mudugudu wa Nyarutovu mu kagari ka Gahondo mu murenge wa Busasamana, amena ikirahure cy'urugi rw'inzu ye acururizamo. Ubushinjacyaha bushinja Ngabonziza icyaha cyo konona inzu atari nyirayo, bushingiye ku kuba akimara kumena ikirahure cya Nibagwire yarahise atoroka ubutabera. Hari abatangabuhamya Nambajimana na Hasson na Mukandimanyi Annette babazwa mu bugenzacyaha bashinje uregwa. Hari amafoto y'ikirahure cyamenwe, hari raporo y'inzego z'ibanze ishinja uregwa. Ubushinjacyaha bumusabira guhanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 3 muri gereza no gutanga ihazabu ya miliyoni 3. Gatuje muri rutegetse no isesengura ry'ibibazo isesengura ry'ibibazo, baraza ingingo ya 8 mu isesengura ry'ibibazo aravuga ati urukiko rurasanga kuba Nibagwire Chantal yaratanze ikirego mu bugenzacyaha arega Ngabonziza Denis ariwe wamenaguye ikirahure cy'urugi rw'umuryango w'inzu ye gifite agaciro k'amafaranga 5,000,
ashaka kwinjiramo imbere ngo amwibe agateshwa n'abaturage. Umutangabuhamya Nambajimana Nasone ari imbere y'ubugenzacyaha yemeje ko yiboneye n'amaso ye Ngabonziza Denis amenagura ikirahure cy'inzu ya Nibagwire Chantal ashaka kwinjiramo imbere ngo amwibe agahita amutesha akirukanka. Umutangabuhamya Mukandimanyi Annette ari imbere y'ubugenzacyaha yemeje ko yabonye Ngabonziza Denis yirukanka ahunga, yamubaza impamvu yirutse, abari bahari barimo Nasone bagahita bamubwira ko amaze kumenagura ikirahure cy'inzu Nibagwire Chantal acururizamo, kuba hari ifoto y'ikirahure cyamenaguwe, kuba hari raporo yo ku itariki 21 z'ukwa gatandatu 2023 yakozwe n'ubuyobozi bw'akagari ka Gahondo yemeje ko Ngabonziza Denis ariwe wamennye ikirahure cyavuzwe haruguru, bamusaba kukigura ngo agisubizemo agahakana ko atariwe wakimenaguye, kuba Ngabonziza yaratorotse ubutabera. Izo ni ingingo z'ingenzi nta bindi kanye muri icyemezo cy'urukiko. Icyemezo cy'urukiko rwemeje ko Ngabonziza Denis ahamwa n'icyaha cyo konona inyubako ku bushake atari nyirayo, rumuhanishije igifungo cy'imyaka 3 muri gereza no gutanga hazabu y'amafaranga miliyoni 3, rutegetse Ngabonziza Denis kwishyura amagarama y'uru rubanza angana n'amafaranga 10,000. Deni Karame ko bavuga ko abatangabuhamya bakubonye ukiruka, hanyuma mu rukiko ino ngingo ya 8 bakavuga ko yazwe n'umuyobozi ikirahure bavuga ko raporo yo ku itariki 21 z'ukwa gatandatu 2023 yakozwe n'umuyobozi w'akagari ka Gahondo. Uyu yitwa nde? ntago nge muzi. Yego, yemeje ko Ngabonziza Denis ari we wamennye ikirahure cyavuzwe haruguru, bamusaba mu iyi muni wowe kukigura ngo agisubizemo iyi ani wowe, agahakana iyi ani wowe ko atariwe iyi ani wowe wakimennye iyi wani wowe, kuba Ngabonziza Denis yaratorotse iyi yani wowe akakara. Iyi raporo ntago, iyi raporo yo ku kagari bakubwira ngo wemera uvuga ngo bavuga ko ari wowe wabeni ikirahure ukanga kukigura ukabihakana uvuga ko atari wowe wakimennye kandi ugatoroka ubutabera. Tubwire gira abari hano ibyakakana. Iyi raporo y'ubuyobozi bw'ibanze ntayo ufite, ntayuzi. Nkuko muri bubibone muraza kubona yuko ibyo bintu byose ari ibifabrikano. Umwe mu batangabuhamya wa mbere yavuze yuko yanyiboneye ndimo ndamena ikirahure. Uramuzi daboro? Ntago muzi. Icyo ni ikintu cya mbere kigaragaza ko atari ukuri. Abaho se nibura ntago nge muzi. Okay. Ikindi Nasoni we umuntu Nambajimana Nasoni ntago muzi. Ntago muzi. Ikindi kiri buze kukwereka yuko ibi bintu ari bifabrikano. Undi mutangabuhamya wa kabiri bashingiyeho kugira ngo bemeze ibi bintu ni umuntu ngo wabwiwe ngo yabonye ngo niruka ambajije ikinyirukansa. Annette avuga ko yakubonye wiruka. Yego. Uramuzi? Ntago muzi. Arahatuye se? Ntago muzi kuko aho hantu siho ntuye. Yego. Komeza. Ambonye nirukanka ngambajije ikinyirukansa. Uwo mutangabuhamya ntago nibuka amazina yiwe neza. Wakubonye wiruka wambonye hanyuma wakubonye ukimena ni Nasoni. Nasoni ngo abari ujya gusobanurira Annette amubwira yuko ngo mennye ikirahure cyo kwa Chantal. Mu kigaragara Chantal uramuzi? Chantal ntago muzi. Mu kigaragara cyo no mu byumvikana nuko hari umutangabuhamya kwanza mbere na mbere wiyemerera yuko atanga amakuru adahagazeho. Kuko aratanga amakuru nawe ubwiwe yahawe n'abandi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri uraza kubona mu byo nazanye, uraza kubonamo raporo y'ikigo ngororamuco cy'igihugu NRS. Igaragaza yuko ngewe ninjiye mu kigo ngororamuco cya Iwawa ku itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2023. Nari maze igihe ndi muri transit center aho bategurira abantu kuzamuka bajya kugororwa. Nari ndi muri transit center ya Gikondo niho nari maze igihe. Ikigaragara niba naragiye geze mu kigo ngororamuco cya Iwawa kuri 15 z'ukwezi kwa kabiri mu 2023.
icyaha kikaba ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu 2023. ni ubusobanuro buhagije bugaragaza yuko icyo cyaha cyabaye ndi mu kigo ngororamuco cya Iwawa, kuko nasohotseyo ku itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'2025 na gatanu. Okay. Iyi raporo se bavuga yakozwe n'umuyobozi w'akagari ka Gahondo, ikemeza ko ari wowe wamenye ikirahure cyavuzwe ruguru, bagusaba kukigura ngo warabisabwe? Babigusaba wari uhari? Nari mpari, kandi nge ngusobanuriye ko icyaha kiba nari ndahantu mu kigo cya leta. Ni ikigo cy'igihugu kigira database, kigira uko gitwara ibintu byacyo, byanze bikunze baba bazi umuntu hari, bazi n'udahari. Numva ngo ntabyo wasabwe rero, ntabyo nasabwe kuko sinari mpari. Baravuga ngo bagusabye kukigura ngo ugisubizemo, urahakana ko atari wowe wakimennye, noneho urangije utoroka ubutabera. Nari gutoroka ntese kandi nabugezemo n'ubundi nagiye gusabwa. Bakunzi ba KOP akabi gasekwa nka keza. Reka noneho mpite njya kuri cyaki icyabonga cya Iwawa nkuko Denis abivuga, ndagisoma cyose. Icyangombwa National Rehabilitation Service Iwawa Rehabilitation Center Iwawa kuwa 28 z'ukwa gatandatu 2025. Bandikira District Chief Investigator DCI wa Nyanza. Dear sir, impamvu date of admission and discharge of Ngabonziza Denis. Itariki Ngabonziza yinjire mu kigo n'igihe yarekuriwe mu kigo. Ati reference is made to the letter with the reference 03S/GMV DCI Nyanza 2025. Ku itariki okay. Dushigiye ku ibaruwa nimero 03HGM DCI Nyanza 2025 yanditswe ku itariki 26 z'ukwa gatandatu 2025, bisaba ikigo cya Iwawa gutanga itariki Ngabonziza yagereye muri iki kigo n'igihe yakiviriyemo. Mbandikiye your good office nandikiye ibiro byanyu mbaha amakuru, gira ngo mbahe amakuru nkuko tubivana muri database zacu. Ngabonziza Denis wavutse mu 2000, mwene Munyeshyaka Samuel na Mukarindiro Oliva, yageze mu kigo cya Iwawa tariki 15 z'ukwa kabiri 2023. Abadukurikiye mutwumve, itariki y'icyaha 21 z'ukwa gatandatu 2023, itariki yo kwinjira Iwawa 15 z'ukwa kabiri 2023. Icyaha ukurikije izi nyandiko kugeza tumenye ifite ukuri n'itagufite, icyaha cyabaye nyuma yuko Ngabonziza agera Iwawa. Bakongera bati twamubonye avuye muri transit center ya Kigali, hanyuma noneho ava mu kigo cya Iwawa tariki 6 z'ukwa gatatu 2025. Icyaha cyabaye ryari nyibutsa ya tariki bakuvugaho? 21 z'ukwezi kwa gatandatu 2023. Wewe warageze Iwawa 15 z'ukwezi kwa kabiri 2023. Kandi uvuye kwa Kabuga uhamaze igihe kingana iki? Nari mpamaze igihe kigeze ku mezi 11. Baganda bake naragenze ndabona. Okay, agasoza agira ati please find here with attached. Ati murebe ku mugereka wibaruwa ibijyanye na Ngabonziza Denis uko twamaze kubireba muri database zacu. Agasinya Dr. Jean Damascene Nshimiyimana coordinator. Ku mugereka w'ibaruwa hariho imyirondoro ya amazina Ngabonziza Denis, intara y'Amajyepfo, akarere ka Nyanza, umurenge wa Busasamana, akagari ka Gahondo, umudugudu wa Bugura. Amazina ya Munyeshyaka Samuel, amazina ya nyina Mukarindiro Olive,
igihe yavukiye 2 indangamuntu iriya igihe yagereye muri rehab 15 z'ukwa kabiri 2023 ishura haje kabiri amashuri yize yagarukiye mu wa gatatu. Dr Jean Damascene Nshimiyimana. Bakunzi bacu ibi nabyo turaza no kubifotora. Pizo araza kubyibuka amatariki nagiye nyacaho akarongo azagerageza mu bibone namwe mu byirebera. Muri izi nyandiko ebyiri rero ikigaragara icyaha cyakozwe tariki 21 z'ukwa gatandatu 2023 niwo munsi icyaha cyakoreweho. Hanyuma uwo munsi kimara gukorwa ni nabwo ubuyobozi bwakoze raporo 21 z'ukwa gatandatu 2023. Ya raporo yakozwe n'umuyobozi w'akagari ka Gahondo yemeje ko Ngabonziza Denis ari wamenye ikirahure cyavuzwe haruguru babimusaba adahari. Aya matariki umunsi w'icyaha ni nawo raporo y'inama ni nawo raporo y'umuyobozi w'akagari ka Gahondo. Hanyuma urukiko rumukatira 3 hagati y'urukiko na n'ikigo cya Iwawa ninde uvuga ukuri ubwabye amatariki yabo aratandukanye. Ndeni urabivuga wiki icyo mbivugaho ikigaragara cyo tutarinze tuca kure cyangwa ngo tujye hepfo na ruguru na akarengane akanakorewe ngakorerwa n'abantu bitwaje ubushobozi bafite barandenganya kandi ikirenze kw'ibyo sinabwo bwa mbere ibi bintu bimbayeho kuko bimaze kumbaho inshuro 3 ngahohoterwa mu buryo ntazi mu buryo budafite ibimenyetso inshuro zose bakancugurira bakampimbira ibimenyetso bikarangira bipfuye ubusa. Ariko ibi byo birakabije kuko ubu ndasaba ubutabera mbayeho mu bwihisho ukatiye 3 nkatiye imyaka 3 buwambona wese yamfata cyane yuko hari nubwo nk'ubwo mperuka kuko ubu mfunguwe ejo bundi nabwo mfungurwa ku kibazo cy'amaherere nk'aya ngaya. Cyo cyari giteye gite? Nukuvuga ngo ngewe nari imperereye i Kigali nari ndinaha naraje gusura famiye mpamagarwa mbwirwa yuko nkenewe kwitaba kuri ribu i Nyanza. Ndamanuka ndatega ndagenda njya kwitaba. Umunsi wa mbere ndagenda nditaba bambaza ibyo bambaza ndabasobanurira bambazaga ubuhamya bw'umuntu twabanye mu kigo ngororamuco cya Iwawa witwa nde bamwita Boneri. Ndababwira ibyo nzi maze kubabwira ibyo nzi ndataha uwo munsi. Bukeye ndongera ndahamagarwa ndongera ndabazwa ndataha. Sasa ku munsi wa gatatu nahamagawe mu ijoro rya ninjoro mu masaa 5 saa 6 njyayo ndabanza ndabahakanira mbabaza ko impamvu narababwiraga ntiburije mba mu rugo sinari nizeye icyambaho imbere aho ngaho. Ndababwira barambwira ngo bari hafi yo mu rugo nindeke baze bantore banzamukane ngo bitewe nuko ngo raporo barabyuka bayitanga mu gitondo cya kare ntabwo ngo bategereza ko mu gitondo hagera. Nemera kubafasha kuko numvaga yuko nyine ndi gufasha inzego z'umutekano ntacyo bintwaye. Mbwira umuryango ndababwira ko ngiye ababashije baramperekeza ngera ruguru nurira imodoka ya ribu baranjyana. Ngezeyo niho nahuriye n'uyu muyobozi wa ribu i Nyanza. Banjyana ahantu muri ofisi bambwira yuko hari ikintu bagiye kunsaba. Icyo kintu nindamuka ntacyemeye biri buze kugira ingaruka ikomeye kuri njyewe. Mbanza gutega amatwi ngo numve icyo kintu icyo ari cyo. Mbwirwa yuko hari ibyo ndi busabwe kwemera nkanabisinyira. Bijyanye n'iki? Nasabwaga kwemera yuko hari umwe mu bakozi ba ribu i Nyanza ngo tujya dukorana
ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Okay, yego. Byarangiye wemeye gusinya se cyangwa? Ibyo narabyanze. Ibyo nkikubwira narabyanze kuko nabyo ubwabyo byari biri gushyira riske mu buzima bwanjye. Ndyumvishe mbabwira yuko ibyo bintu bidashoboka. Bambwira yuko mfite idosiye inkatiye imyaka 3. Ni nabwo icyo gihe nayimenyeshejwe. Iyi turiho. Okay. Nari nsanzwe ntayizi. Ndasomerwa mbwirwa ibiyirimo. Mbabwira yuko n'ibyo bintu ntabyemera cyane yuko nari maze kumva yuko n'icyo kirego ndi kuregwa nta shingiro gifite. Mbasobanurira ahantu nari imperereye icyo gihe. Baranahamagara yewe babaza amakuru basanga nibyo. Bamaze kubona yuko ibyo ndi kubabwira nta proof bafite iri buze kunshinja ibyo byaha. Kandi maze kubahakanira yuko ntari buze kwemera kuroha umuntu mu ruzi. Yego. Nta kintu mpfa nawe. Yego. Icyongeyeho kumuroha nanjye ubwanjye naba niroha. Kuko nimara kwemera ko ndi umufatanyacyaha byanze bikunze tuzajyana. Ansezeranya yuko ibyo bintu nintabikora no kuhaburira ubuzima nabubura. Aride ninde mwavuganaga? Navuganaga n'umuyobozi wa RIB ari kumwe n'uwari uri gukurikirana dosiye yanjye muri icyo gihe. Okay. Haza kuzana wa wundi ndetse nyuma wakurikiranye ya dosiye yanjye ndetse n'indi ya mbere. Uwo wundi waje yari amaze kunkurikiranaho dosiye ebyiri. Yego. Yari yankurikiranyeho dosiye ebyiri ariyo yiyo imwe yankatiye imyaka 3 ntahari. Ndetse n'indi yankurikiranyeho nabwo mfatwa mu buryo bw'amaherere ntazi. Mvanwa mu rugo sinakorerwa ibyo abandi baturage bakorerwa ngo nje kubazwa nk'uko abandi babazwa muri RIB. Bashaka ibimenyetso nk'uko ibindi bishakwa. Kuko nge nageze icyo gihe nafunzwe ari ninjoro nabwo bankuye mu rugo. Bucya mu gitondo njya kubazwa muri pariki. Nabwo ni ibintu bitabaho. Uwo mugore nawe aza kuza ahansanga mw'iryo joro mwayo masaa 7 saa 6 z'ijoro. Baraza babonye ko kunkangisha ko bari bunyice bitari gukunda kuko ngiye numvaga mfite icyizere cy'uko mvuye mu rugo umuryango uzi ahantu ngiye. Numvaga yuko nyine nta kintu bari buntware. Bankangishije gupfa babonye ntabyemera bafata grafeze niba uyizi. Biba ngombwa ndakuramo inkweto nkwereke. Bakajya bajomba mo hano mu ntangiriro z'inzara z'ibirenge. Barambabaza bankubita inkonji. Barambabaza nyine bankorera itoteza mubiri uwo munsi rikomeye. Babonye ko natsembye barangije noneho baramfatanya ari 3 banteresha ibikumwe ku ngufu. Byemeza bya bindi byemeza ko hari umukozi wa RIB mufatanya. Ibyo nasinyaga simbizi. Okay. Ibyo nasinyaga simbizi kuko banze ko menya ibyo ndi kubazwa. Banze ko menya ibyo ndi gusinyira. Bambwira iryo joro bahita banampfunga. Bambwira gusinyira ngo yuko ngo menyeshejwe yuko nafunzwe. Ngo ko mfunzwe ngo ko nkatiye ngo imyaka 3. Ngo nemere n'icyaha nakoze. Ndabahakanira mbabwira yuko ibyo bintu ntakora. Wari uri gukurikirana dosiye yanjye umusore afata ikaramu yandika ku bipapuro. Arandika sinzi ibyo yanditse kuko sinigeze mpabwa uburenganzira bwo gusoma. Arangije banteresha naho igikumwe ku ngufu. Okay. Abadukurikiye mwumvise iby'uyu mugabo Ngabonziza Denis. Dushakishije abantu bafasha kwinjira muri systeme aho bimenyekaniye ko ikigo cya Iwawa kimaze gusubiza ibaruwa hashije nabasomeye DCI Nyanza. Bimaze kugaragara ko itariki y'icyaha n'itariki y'urubanza byose byabaye Ngabonziza ari Iwawa nk'uko ibaruwa yasinywe na Dr Jean Damascene Nshimiyimana ibivuga. Abinjira muri system baragiye basanga itariki hari ibyahinduwemo akanakopizo aze ku akagakuze kugashyiramo utunyuguti ni dutoya rwose ahubwo gafata ubu kajyane n'ibindi
amatariki uri kuyabona 21. Yes, uraza kukegera. Sawa sawa. Okay. Nkuko mubireba uruziga ahantu haciye agakaro kazamutse kanditsemo ko ikirego cyakiriwe ku itariki 22 z'ukwa gatandatu 2021 kuri station ya Busasamana muri Nyanza 2021 nibwo handitsemo ko ikirego cyakiriwe. Hasi hakandikwamo ko amakuru ya nyuma yashyizwemo ku itariki 2 z'ukwa ku itariki 2 no hasi bavuga ko idosiye yongeye kushyirwamo amakuru itariki 7 z'ukwa gatandatu 2023 hanyuma ubwa nyuma dosiye igakorwamo itariki 2 z'ukwa karindwi 2025. Reka mbere kuri agakaroga kazamutse agatambitse ko karimo n'amazina agahagaze rero kavuga ko dosiye yakiriwe 2020 na rimwe ku itariki 22 z'ukwa gatandatu 2021. Iki gihe wari uri he? 2021. Iki gihe 2021 nabaga i Kigali. Wabaga i Kigali. So twagiye ahangaha 22 z'ukwa gatandatu 2021 Ngabonziza yabaga i Kigali. Na matariki bakunzi ba KOP cyane cyane abanyamategeko, abavoka, abacamanza, abagenzacyaha, abashinjacyaha, abanyeshuri bo mu mategeko n'abarimu mu mategeko. Ibi bintu mu byumve mutanga umucyo nge ntayo nizi. Bagiye muri systeme bahindura itariki ikirego cyakiriweho 22 z'ukwa gatandatu 2021. Ngabonziza kivugira ko we yabaga i Kigali ntago yabaga iwawe. Icyaha bamaze kweditinga bavuze ko ikirego cyakiriwe kuri 22 z'ukwa gatandatu 2021. Iki ni ikiwawa ndetse nzendera. Icyaha ashinjwa cyabaye kuri 21 z'ukwa gatandatu 2023. Imyaka 2. Donc ikirego cyatanzwe mbere y'uko icyaha niyo nasoreza. Donc system ubu ngubu handitsemo ko icyaha cyakiriwe ikirego cyakiriwe 22 z'ukwa gatandatu 2021. Icyaha kigakorwa 21 z'ukwa gatandatu 2023. Hanyuma uregwa nawe akaba yarageze mu kigo cya Iwawa mu kwa 2 2023 avamo mu kwa 3 2025. Bivuze ngo itariki yo kwakira ikirego uyu yabaga i Kigali yari libre, ariko itariki yo gukora icyaha ni itariki yo kuburana byabaye ari Iwawa. Ariko ubundukira gutyo ntibihagije. Yirukirezo. Icyo ndenzaho nuko nge naje kukugana ngira ngo munsabire ubutabera. Nkuko bibona mbayeho nihishe. Mfite mbayeho mu bwoba bw'uko isaha ku isaha nshobora iyi baruwa nisaba ko bisubirwamo. Yego. Iyi tariho ntuza. Ibaruwa iragira iti akarengane nakorewe ntango umuvuga aravugamo DCI wa Nyanza n'umugenzacyaha kwihimura kuri umwe mu bagize. Okay. Icyo uri kuvuga niba mwaranditse musaba ko rura rubanza rugukatira imyaka 3 rwasubirwamo. Yego. Abanyamategeko baturebere ngo niba byarakiriwe bitarahabwa umurongo hagataho bimeze bite, ni iki ugenerwa. Niba ugaragaza ko icyaha cyabaye udahari, urubanza rukaba udahari, ukagaragaza aho wari uri mu kigo cya leta, nibaza ko babaye bahagaritse kuguhiga, cyazasubirwamo, cyagufata bakakujyana, bitagufata ukaguma huri. Ibyo niba amategeko atabiteganya mu mbabarire ntabwo mbere yo kuyahindura
ariko tujya inama kuko nujyamo uba bagufashe hanyuma bazareba bagasanga koko wari uri Iwawa icyaha kiba bakakurekura uza warafungiwe amaherere kandi nta mpozamarira uzabona. Komeza gira icyo wongeraho. Icyo nongeraho nuko nasabaga nyine ko nahabwa ubutabera nkarenganurwa. Ikindi nasaba nk'umunyarwanda nasabaga yuko hakoreshwa amategeko koko nk'uko yatowe hagakurikiranwa abangaba barenganya abo bagakwiye kurenganura ejo cyangwa ejo bundi bitazaba no ku wundi utari njyewe. Niba bibaye kuri njye uyu munsi ejo byaba ku wundi ejo bundi byaba ku wundi kandi twese turi abanyarwanda dufite uburenganzira mu gihugu tuvukamo. Nasabaga ubutabera ababishinzwe mu bikoreho murebe ukuri aho guherereye. Murakoze. Ikibazo cya nyuma uragisubiza cyangwa ukihorere? Waba uzi icyupfa n'aba bantu? Njyewe ntacyo nzi. Bamaze kuguhimbira bamaze kuguhimbira ese wavuze ko bamaze guhimbira kabiri cyangwa gatatu byose byabaga ari ibihimbano? Byose ni ibihimbano. Mwaba mufiki ni ukuvuga ngo ikibazo gihari njyewe mu matwi yanjye numva kuko nabyumvishije ejo bundi mu matwi yanjye numvishije yuko ikibazo gihari gifite DCI wa Nyanza ndetse na bamwe mu bagize umuryango wanjye cyane rero yuko abo ngabo ari bo bandeberera bigatuma ari njyewe rubanda rugufiya cyangwa se nsina ngufiya bacaho mu rwego rwo kugira ngo bihimure ku muryango wanjye. Okay. Urakoze cyane bakunzi ba KOP, ntabwo ari byiza akaryoshye n'ingahora mwitama, si ngombwa ko ikiganiro kiba kirekire mwabyiyumviye. Dufite amatariki 3 hano. Hari itariki y'icyaha 21 z'ukwa gatandatu 2023, tukagira itariki y'igihe ikirego cyakiriwe muri systeme 22 z'ukwa gatandatu 2021, tukagira n'amatariki uyu mugabo unyicaye iburyo yarari Iwawa mu kigo ngororamuco itariki hagati y'itariki 15 z'ukwa kabiri 2023 yes 2023 hagati y'itariki 15 z'ukwa kabiri 2023 kugeza itariki 6 z'ukwa gatatu 2025 uyu ngabo nziza yari mu kigo cya Iwawa kandi aho yagiye avuye muri Transit Center ya Kigali aho amaze amezi 11. Hanyuma rero ubwo no guhuza ayo matariki tukamenya ukuri ibi bibaho kugira ngo abantu amakosa ya bamwe abamasomo ku bandi nejo atagira undi bibaho. Ubu izi nzego zombi ari urukiko ari n'ikigo cya Iwawa, inyandiko ivugisha ukuri ni yande? Ari urukiko rwahereyo rukatira imyaka 3 ngabo nziza, ariyo Iwawa ryatanze ivugisha ukuri ni yishi. Ubwo nibimara kumenyekana tuzamenya aho biherereye, ariko niba ariko bimeze abakurikirana ibijyanye n'amategeko na system judiciaire yose nibi bintu bishobora kuba bigakunda, hari cyaba ari ikibazo bisaba ko hari ingamba zigomba gufatwa bigakosoka. So rero mariye abasomyi nizere ko na Minisitiri w'Ubutabera ari buze kukireba, abarimu b'amategeko bakirebe, abanyeshuri biga amategeko bakirebe, abavoka bakirebe, abahesha b'inkiko bakirebe, abantu bose abagenza cyane n'abashinja bakirebe, batubwire ngo aha hantu bimeze biti. Ese niyo sura y'ubutabera bw'u Rwanda ikenewe? Ese niba haribeshye, niba urukiko ruri mukuri Iwawa niyo itari mukuri, niba Iwawa iri mukuri ubwo urukiko rwagendeye ku bintu bidafatika. Hari aho wavuze, hari aho raporo y'umuyobozi w'inzego z'ibanze, umuyobozi w'akagari ka Gahondo yavuze ko yakwiboneye agusaba kurihikira urabyanga urabihakana urangije utoroka ubutabera. Abikubaza wari uhari? Ntabwo nari impari. Iyo tariki wari? Nari ndi Iwawa. Okay, kadusoreza hanga.